Goed, hierdie stukkie gaan oor finansies. Die vraag het ek gekry uit die wiskunde vir die klaskamer graad 11, maar ek sal elke som die vraag verduidelik in Afrikaans en Engels. This section I use the questions of mathematics for the classroom grade 11, but I will also explain all the sums, English and Afrikaans. Goed, ons herhaal net bietjie mooi. Ons het A en B en R en I en N. As ek 'n som begin, skryf ek altyd hierdie goeders neer. A is die eindbedrag. In English, it is the accumulated. Sorry, my spelling is bad. Accumulated amount. Accumulated amount. Here is die beginbedrag. That is the principal amount. And that is the one that you start with. That is the one that you end with. Accumulated and principal is the one that you start with. Okay, then R is the, in Afrikaans is it die rentekoers. Goed, ek gaan weer deur alles. A is die eindbedrag, accumulated amount, die een wat jy mee end, dat jy end with. Beginbedrag is the principal amount, the one that you start with. The rentekoers, interest rate, is the percentage one, like 7,5%. En I is die persentasie verdeel deur 100. I is the percentage divided by 100, and N is die tydperke, the number of years. Okay. Okay, vir die kinders wat nie toegang tot die handboek het nie, ek het die foto's van die oefening op Telegram gesit. For the children, these Afrikaans people that don't have the question paper, so I've sent it to them on Telegram. Now we're going to look, ons gaan nou kyk na enkelvoudige en saamgestelde rente. Ons kyk nou na enkelvoudige en saamgestelde rente. We look at simple and compound interest. Goed, enkelvoudig. Simple interest. The formula is A equals P times 1 plus IN. En jy gebruik hom gewoonlik vir huurkoop. You usually use this for hire purchase. Then saamgestelde rente, compound
it is A equals P 1 plus I to the power of N. As geen soort rente gevra word, as geen spesifieke rente gevra word, gebruik jy saamgesteld. Okay. When no specific kind is mentioned, then you use compounded. Okay.